Daleke 1872. godine iz Beogradske državne štamparije izašla je prva sveska odlomaka istorije Srba i srpskih i južnoslovenskih zemalja u Turskoj i Austriji od Miloša S. Milojevića. Sa 70 dukata objavljivanje je pomoglo i Srpsko učeno društvo, preteča Srpske akademije nauka. I šta se potom dogodilo? Knjiga je zabranjena bez ikakvog objašnjenja. Narednih 170 godina u Srbiji su se smenjivale dinastije, komunistički i neki drugi režimi, ali su i knjiga i Miloš Milojević ostali skriveni ispod 7 delova. Proteklih decenija negativan stav nije menjala ni Srpska akademija nauka i umetnosti, a nije ni pravoslavna crkva. Naravno, svi se pitate zašto je to tako, ko je Milojević i šta je to strašno on napisao. Miloš Milojević, rođen 1840. godine, bio je istoričar. Bavio se sakupljanjem narodnih pesama i umotvorina, čak je prerušen u običnog radnika, putovao turskim krajevima stare Srbije i Makedonije, a sa puta donosio po novu knjigu o običajima i pesmama naroda srpskog ili putopis iz krajeva u kojima živi srpski narod. Naoko uobičajen posao. Međutim, najveći Milojevićev greh je bio to što je proučavao istoriju Srba na način koji to niko nije činio pre njega. Naime, tragao je po arhivima Pekinga, Moskve, Rima, u arapskim bibliotekama, na mestima gde pre njega srpski i evropski istoričari nisu zaradili. A grešan je bio, jer nije hteo da se osloni na jedino zvaničnu priznatu bečko-berlinsku historiogradsku školu, poznatu po srbomržnji i falsifikatima, ne samo kada je srpska istorija u pitanju, već falsifikovanjem celokupne istorije čovečanstva. Milojević je, rečeno u prethodnoj rečenici, dokazao, postavio je osnove lingvističke teorije u historiografiji, a nebrojenim činjenicama praktično obezvredio ogroman deo istorije koju smo proteklih decenija pa i vekova učili u školi i u kojoj danas verujemo. Milojević je pronašao srpske spomenike u čitavoj Evraziji, osvetlio istorijsko kretanje srpskog naroda u kojem je dolazak Slovena na Balkan u 7. veku postalo najobičnija besmislica. Milojević je za svaku svoju tvrdnju ostavio dokaz ili naveo gde se on nalazi. Međutim, od 1872. godine do danas nijedan srpski istoričar nije ni pokušao da bar proveri Milojevićeve bibliografske navode. U stvari jeste jedan i utvrdio je da je Milojević bio potpuno u pravu. Za skoro 2 veka istoričari, pre svega srpski, stasavali su na Bečko-berlinskoj školi historiografije, sticali zvanje i zaposlenja, pa ukoliko bi se opustili u proveravanje Milojevićih navoda, verovatno bi ostali bez posla, možda i bez zvanja, a sasvim sigurno odbačeni na markinu na kojoj se svojevremeno našao i sam Milojević. Nemamo vremena da o izuzetno plodnom piscu Milošu S. Milojeviću sada detaljnije govorimo, ali imamo vremena da u nekoliko nastavaka ispričamo bar njegovu priču o srpskim dinastijama na tlu Srbije, starijim, dugovečnijim i trajnijim od Nemanjića, za koje su nas učili da su prvi srpski vladari, a Stefan Nemanja je bio tek 53. po redu. Možda i da prenesemo u Milojevićeve dokaze o tome da su Srbi pisali ćirilicom u 8. veku pre nove ere. Na osnovu knjige Odlomci istorije Srba u Turskoj i Austriji Miloša S. Milojevića, srpska plemena naseljavala su Balkan i njime vladala davno pre vremena u kojima smo nas do sada učili. Reč je o sredini 5. veka, tačnije 453. godine, kada sa svetske pozornice sišao bič Božiji, Atila Hun, Mongol koji je pokorio tako reći celu Evroaziju. Balkan je bio razrušen, spaljen i opljačkan, vizantijski Singidon ili Beograd bile gomila ruševina. Mongolskom imperijom vladao Atiljev sin, a kada on 16 godina kasnije poginuo, Mongolsko carstvo se preko noći urušilo. Na Balkanu su živnula porobljena srpska plemena, ali poučena iskustvom iz vremena najezde Huna, kada su ih dočekali razjedinjeni, počeli su da se ujedinjavaju. Najsnažniji je stao na čelo novog saveza. Zvao se Svevlad, a poreklom je bio Milčanski Srbin. Iz Velike Srbije, daleko na severu, gde su danas Lužice, Svevlad je došao na Balkan da oslobodi ugnjetenu i satrvenu srpsku sabraću. Već pola milenijuma zvanična istorija doduše priznaje Svevlada, ali ga kao i njegov narod naziva Gotom i Gotima. Međutim, zna se da su Goti pod Teodorikom sa ovih prostora otišli na Apenine 458. godine. Svevlad je bio Mirčanin, dakle Lužički Srbin.
Pouzdano se zna da je Sverlad stupio na tron novouspostavljene srpske države 492. godine. U Rimu je tada stolovao papa Gavalije, a rimskom državom rukovodio imperator Anastar. Sverlad je vodio srpski narod punih 38 godina. Njegove zemlje prostirale su se od Stare planine do Jadrana i od Valone do Rovinje. O životu u Sverladovoj državi nema podataka, ali se pretpostavlja da nije bio drugačiji od načina na koji su živjeli svi žitelji teritorije nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, odnosno Vizantije. Smatra se da je stolovao u Prehvali, lokaciji na današnjoj Šar planini. Sverlad je imao 3 sina, Borisa ili Brusa, Tatilu i Strojila ili Ostrojila. Oni su ga nasledili, jer je prednost imao najstariji, pa je preuzeo očev tron pod imenom car Boris I Sverladović. Tatilo i Ostrojilo poveli su bratovi u vojsku u osvajanje obližnjih teritorija. Osvojili su Iliriju, Istriju i Panoniju. Istoričar Milojević je pronašao dokaze da je u Borisovim rukama bilo i ušće Save u Dunav, što znači i vizantijski Singidon, današnji Beograd, a u to vreme verovatno već Beligrad. Boris ili Brus umro je oko 540. godine, a srpski presto nasledio je brat Ostrojilo. Ostrojilo ili Strojilo ili Strojimir je nastavio da vlada sa prestolom na Šar planini. Imao je 2 dvorca, Letnji, Prehvala, sa kojeg su se za lepog vremena videli brodove oko Drača, ali i Solunsko more. Zimski dvor je bio u Dukljanu, nešto niže u Zavetrini. U blizini je bio lokalitet Gorski Dukađin, koji su nekoliko vekova kasnije nasledili Srbi potočenjaci ili Torbeši. Strojilo je bio vojskovođa koji uništio rimsku utvrđenje Raguza, a u blizini osnovao gradić Dubrovnik. Osvojio je Solin, najznačajniju luku od Carigrada do Rima, i tako protegao svoju državu od Dunava do Jadrana. Svoga sina, kojem je dao ime po ocu Sverladu, poslao je da osvoji Zagorje, kako je tada nazivan prostor iza Stare planine. Poslao je celokupnu vojsku, što je koštalo glave, jer su iznenada napali Grci, Carigrađani i potukli domovu. Sin se odmah vratio u prestonicu, taman da zauzme mesto 3. po redu srpskog suverena. Bio to Sverlad ili Samovrod II, sin Stojmira, Samovradović III. U vrijeme kada su persijske snage pristigle podno carigradskih zidina 626. godine, Balkan su uveliko pustošila avarska plemena, a srpska država dinastije Svevladovića bila je na pragu uništenja. Tada se na istorijskoj sceni Balkana pojavio car Drvenar, srpski vladarac sa Duklje na Karpatima ili Đermanske Srbije, kako se nekada zvala. Naime, u želji da pomogne sunarodnicima na Balkanu i Apenjinima, poslao je mnogobrojnu vojsku u pomoć. Na njenom čelu bio je Drvenarov sin Zvonimir. On je očistio srpsku državu od avara, uspostavio novu dinastiju Drvenaroviće i proširio državne granice. Na pograničnoj reci Bistrici osnova je prestolni grad Srbicu. Kasnije je državno središte premestio u grad Desnik ili Zvornik, koji se nalazio u današnjoj srednjoj Albaniji. Prije oko 100 godina istraživači Srbije su posljednji put mogli da dođu do ostatka grada na području današnje Albanije. Inače, u vremenu o kojem govorimo, u tom području nije bilo nikakvih Albanaca, jer su oni živjeli u Aziji, na padinama Kavkaza u kraju zvanom Albanije, i tek su čekali da ih neko povede ka zapadu, tačnije na Siciliju. Sa ovog mrtvačkog ostrva 1100. godine preći će u Kalabriju, a potom i preko Jadrana do obala Valone. Dalje je sve manje više poznato. Srpski car Zvonimir bio je uspešni vladar koji je za 48 godina kraljevanja značajno unapredio tadašnju srpsku državu. Za njegovo ime vezan je pokušaj bečko-berlinskih historičara da ga vežu za Drinu i danas postojeći grad Zvornik, da bi time ovog srpskog vladara otuđili od srpske istorije. Kralja Zvonimira nasledio je sin Budimir I Drvanić ili Drvenarović. Vladao je kratko, samo 5 godina. Iz njegovog mandata značajna je skupština na Duvaljanskom polju iza Gostivara, na koje između ostalog tadašnje srpstvo primilo hrišćanstvo. Odgovarajući zakoni su uredili život u tadašnjoj srpskoj državi, ali nažalost ti zakoni nisu i sačuvani. Historičar Milojević navodi izvore koje kažu da su Srbi tada uglavnom pisali latinskim i grčkim jezikom. Budimirova država prostirala se od Venecijanskog kraljevstva do Marice.
dakle preko celog sadašnjeg dela Balkanskog poluostrva. Car Budimir podelio je svoju državu na velika i mala županstva, banovine, kneževine, pokrajine, krajine, satnije itd. Kada se javljaju toponimi Bela Hrvatska i Donja Dalmacija, od reke Vrbas do Jadrana i od Cetine do Save, ali i Crvena Hrvatska ili Gornja Dalmacija, a kasnije Dedina i u vreme Nemanjića Zeta. Crvena Hrvatska prostirala se od Crnog Drima do Gojuše. Srbija tog vremena, kao deo Budimirove države, zauzimala je središnji deo carstva, a delila se na banstvo Bosnu i veliko županstvo Rašku. Budimir je uticao i na versku vlast u države. Episkope koji su došli iz Rima u novu hrišćansku državu rasporedio je za mitropolite Bele Hrvatske u Saloni i mitropolita Raške u svom predstavnom gradu. Pri svom dvoru imao je poslanike iz država Novgorodaca, Slavena i Fina. Država Budimira, Drvanova ili Drvenarovića bila je prva prava uređena srpska država. Bilo je to oko 625. godine, dakle sredinom 7. veka. Dinastičku prestonicu car Budimir je postavio u Duklji, u blizini Gostrivara. Preminuo je 680. godine, čime je srpski presto prepušten njegovom sinu Svetaliku I. Drvenaroviću III. On je vladao 12 godina, ali nije upamćen baš ni po jednom značajnom delu ili događaju. Nasledio ga je sin Vladislav I. Drvenarović IV. Veoma mlad i hrabar plemić, koji su upravo na iskustvo ili nepromišljenost uvele u ratove sa Dubrovčanima, koji su htjeli da se odvoja od carevine. Vladislav je poginuo nesretnim slučajem, pa je na presto dospeo njegov sin ili rođak Tomislav I. Drvenarović V. O njegove vladavini ostaje podatak da je bio razuman i dobar vladar, da je narod bio srećan pravednim odnosima u društvu. Vojevao je u Panoniji sa Avarima, pri čemu se proslavio kao dobar borac i vojskovođa. Sa životne i istorijske scene sišao je 722. godine, a presto je nasledio najstariji Srbislav ili Zbislav I. Drvenarović VI. Na tron srpske države dinastije Drvenarović ili Drvanović početkom 772. godine stupio je Sebislav ili Zbislav I, sin Tomislava. Vladao je 24 godine u vreme kada su Grci i Avari počeli sinhronizovane napade na Srbe. Uspeo najpred da teško porazi Grke kod Skadra, dok su se Avari sami razbežali kada je Sebislav krenuo sa vojskom ka severu. Osjetivši da mu životni vek ističe, srpski vladar je podelio državu sinovima. Razbivoj I dobio je celokupno primorje, a Vladimir ostao je srpske zemlje. Razbivoj je poživeo samo još 7 godina, kako nije imao naslednika, podeljena država se ponovo objedinila. Vlast je preuzeo Vladimir I. Drvanović ili Drvenarović VIII. Vladao je skoro 3 decenije. Mir državi osigurao je ženidbom sa avarskom princezom, ćerkom poglavice Hakana. Nasledio je 773. godine Hranimir I. Drvenarović IX. Inače 20. srpski car po redu. Bio dobar prema narodu, a veoma strog prema vlasteli, čiji se jedan deo odlučio na ustanak u takozvanoj Beloj Hrvatskoj. U velikoj bici na Pljevaljskim poljima Hranimir je izgubio glavu, pa je na presto srpski morao njegov sin Srbislav I. Ovdje valja da se zastane i napomene da istoričari upravo u ovom vremenu prvi put pominju velike župane Raške. Veliki srbomrzac, vizantijski car i istoričar Konstantin Porfirogenit u svojim istorijskim spisima je uporno naglašavao da je velika županija Raška bila odvojena od srpske države, što naravno nije bilo tačno. To je bio prvi korak u stvaranju istorijskog toka po kojem je navodno srpska država nastala tek početkom drugog milenija. Prvi veliki župan Raške, kojem ime bilo poznato, je Višeslav. On je na svake sumnje bio iz porodice Drvenarović, jer se zna da su vladari Raške bili potomci srpskog cara Budimira. Županijom je upravljao 31 godinu. Kada je car Hranimir poginuo 782. godine, na presto se uspeo njegov sin Tvrdoslav I. Drvenarović X. Bio je dobar, pravičan i voljen vladar, ali je doživeo samo 5 godina vlasti. Da nesreća bude veća, Tvrdoslav nije ostavio naslednika, pa je to pitanje morala da reši Narodna skupština održana u Duklji na Šar planini. Na presto je postavljen sinovac cara Tvrdislava, Strojilo II. Drvenarović XI. Bio već u godinama, pa je pokušao da zemlju sačuva za naslednika, kojem je ostavio amanet da vodi srpski brod. Naslednik je bio sin Tolimir, koji je na prestolu ostao samo 9 godina, ali su stariji istoričari zapisali da je bio dobar vladar na povru svog naroda.
Srpsku državu prepustio je 799. godine sinu Predislavu I. Drvenaraviću 13. I ovaj vladar imao kratak mandat od samo 6 godina. Poginuo je u sukobu sa pobunjenicima iz Bele Hrvatske. Bio je ne samo vladar, već kako je tada bio običaj i prvi sveštenik tadašnje hrišćanske crkve. Nasledio ga je sin Krepimir I. Drvenaravić 14. Vladar koji je činodejstvovao pune 24 godine. Vojevao je sa susedima koji su stalno pokušavali da otmu deo srpskih teritorija. U to vreme, početkom 9. veka, Grk Porfirogenit pominje Zahumiju između Neretve, Ivan planine i Jadrana, kao i Travuniju između Jadrana, Drine, Pive i Ivan planine. Krepimira je nasledio sin Svetozar Drvanović ili Drvenaravić 15. Vladar kojeg je narod veoma voleo, ali koji je već nakon 5 godina prepustio tron sinu Radoslavu. I ovo je uživao naklonost naroda, ali ne i rođenog sina Časlava, koji je, da bi što pre došao do vlasti, organizovao pobunu u takozvanoj Beloj Hrvatskoj ili Donjoj Dalmaciji. Razočarani otac napustio je presto, prešao Jadran i otišao u Rim, u kojem je i umro. Međutim, za sobom je ostavio još jednog sina, Petrislava, koji će kasnije postati car. Nakon smrti Radoslava na tron je stupio, kako kažu stari istoričari, razvratni i lakomisleni Časlav ili Čestislav I. Drvenaravić 17. Stojmirov sin Srevlad, treći po redu vladar iz dinastije Samovladovića, vladao je 12 godina. Valja reći da srpski vladari tog vremena nisu bili hrišćani. Pravoslavna vera još nije odmakla od Carigradu vernih pokrajina i tek je krčila put ka Balkanskom poluostrvu. Zato je vojska Svevlada II, ulazeći u novosvojene krajeve, nemilosrdno progonila hrišćane. Svevladove trupe stigle su skoro do Beča i duboko prodale u područje koje poznajemo kao Turska Srbija. Činilo se da je na čelu srpske države odlučan vladar. Međutim, to se nikada nije saznalo jer je Svevlad iznenada preminuo 564. godine. Nasledio je rođeni sin Selimir I. Novi srpski vladar imao je potpuno drugačiji odnos prema hrišćanima. Najpre dozvolio brakove svojih jednovernika sa hrišćanima, zatim je prema njima postao daleko srdačniji, a potom je pozvao Srbe iz drugih krajeva da se dosele u njegovu državu. Stanovnici te države postali su Srbi iz krajeva oko Crnog mora, sa obala Dnjestra i Dnjepra. Tada se prvi put čulo i za srpsko pleme Anta, Belosrbe, koje je živelo na obali Crnog mora. Njihova veća naselja bile su Beograd ili Akerman u Besarabiji i Smederevo na tlu današnje Moldavije. Car Selimir I, četvrti u dinastiji, vladao je 21 godinu, a oskudni podaci potvrđuju da je to bio miran period u kojem je država značajno napredovala. Selimira, koji je umro 585. godine, nasledio je sin Vladin I. Odmah po dolasku na presto suočio se pritiscima avarskih plemena koje su nadirala preko Dunava. Avarski glavar Hakan okupio je 60.000 vojnika i krenuo na Srbe. Osvojio je Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju do ispod Rača. U tim vremenima se menjao i odnos prema hrišćanima. Dok ih je car Vladan prećutno prihvatio, njegov sin Radomir I, koji ga je nasledio 610. godine, odmah se upustio u proganjanje Srba stavosedelaca, tada hrišćana, koji su brzo pobegli u planine. Oko vladara je ostala brojna kolonija Srba iz pribaltičke Srbije, odnosno Lužica. Radomir je preminuo 620. godine. Na prestolu su potom se smenjivali neki njegovi rođaci. Istorijski podaci do kojih je došao Miloš Milojević nisu baš pouzdani, tako da imena tih vladara nisu poznata osim Višeslava, Radoslava i Prosegoja Svevladovića. Ipak pouzdano se zna da je u periodu od 492. do 630. godine vladalo 11 srpskih careva i kraljeva u trajanju od 138 godina. Ili Čestislav I vladao od 850. do 862. godine. Uspešno je ratovao sa Avarima koje je predvodio Niki Kiš. Međutim, posle poslednje velike pobjede raspustio je vojsku i krenuo u razuzorno slavljenje ratnog ishoda. Avari, koja je nekako okupila Kišova žena, neopoženo su se privukli Časlavljevom taboru i na prepad ga uhvatili. Presuda je bila davljenje u Savi.
U to vreme raški župani, belohrvatski i bosanski banovi, počeli su da vladaju nezavisno od vrhovnog srpskog dvora. Najveća opasnost za Srbe tog vremena bila je Bugarska, koja je primila hrišćanstvo i srpski jezik, a deo svog stanovništva postepeno migrirala u srpska naselja. Istoričar Milo Lević je navodio da su ti Bugari bili mongolskog porekla poput Avara, Mađara, Turaka, Pečenjeza, Hazara i drugih. U međuvremenu iz Rima se vratio drugi Radoslavljev sin Petrislav I i osnovao mlađu dinastiju Drvenarovića. O njegove vladavini ne zna se gotovo ništa, osim da je tron ostavio u nasledstvo sinu Pavlimiru, zvanom Bela I Drvenarović. Ni o njemu nema podataka, osim da ga je na tronu nasledila supruga. Istorija nije zapamtila njeno ime, mada je vladala pune 2 decenije. Sa Pavlimirom je imala sina Prsimira, koji je kao 32. po redu vladalac stupio na srpski presto 930. godine. Vladao je 3 decenije uz dosta sukoba sa osamostaljenim banovima i županima. Nasledio je stariji sin Prelimir. Prvo što je učinio bilo da prihvati raškog župana, sina Časlava Klonimirovića, koji je morao potraži utočište zbog provale Grka u njegovu županiju. Godine 976. Prelimir I je osvojio Rašku, vratio u sastav carstva, a za velikog župana postavio svog tasta. Prelimir je imao 4 sina, Hvalimira, Boleslava, Dragislava i Svevlada, kojima je dao na upravu pojedine delove carstva, ali zadržavajući snažnu centralizovanu upravu. Nasledio ga je Hvalimir, ali je samo nakon 4 godine izgubio glavu u pobuni Legeta, Krecimirovog sina. Bolji vladalačke sreće nije bio ni pobunjenik Leget, koji je na tron stupio 986. godine. Predstavnica podigao u Kotorskom zalivu, ali je njega i njegove sinove, ali i puno naroda, prosto pomela kuga koja se sušila na taj deo obala Jadrana. Sljedeći na presto je stupio Prelimirov unuk Silvester I Drvenarović 25. Istorija ga upamtila kao dobrog vladara, ali je nakon 4 godine preminuo, ostavljajući tron sinu Tugomiru Drvenaroviću. Njemu je potrebno duže od 4 godine, pa je na presto stupio Hvalimir II. Bilo je to 997. godine. Sinovima Petrislavu, Dragomiru i Miroslavu podelio je zemlju, ali je presto ostavio najstarijem Petrislavu II. Drvenaroviću 28. Vladao nekoliko godina, ujedinio je zemlju, a onda 1010. godine sišao sa vladarske i životne scene. Nasledio ga je Vladimir Sveti II. Drvenarović 29. Istorija je ostavila podatak da je bio dobar vladar, da je ratovao sa Grcima, raznim odmetnicima i pobunjenicima. Period njegove vladavine pun je dvorskih spletki, udara i zavera. Ubili su ga bugarski pobunjenici 1015. godine. Sahranjen je u svom manastiru u blizini Elbasana, a obe crkve, istočna i zapadna, i nakon kasnijih raskola, prihvatile su Vladimira kao sveca. Inače, Vladimir je stolovao u Beogradu, ali onom koji je postojao na tlu današnje Albanije, tada iskonske srpske zemlje. Po tom Beogradu obližnji gradić je nazvan Elbasan, na svojevremeno škipsko-latinsko-grčkom jeziku. Vladimira Svetog je nasledio stric Dragomir I, 30. vladar iz lože Drvenarovića ili Drvanovića. Srednji sin osnivača dinastije Svevlada, Mačo Vešti Tatilo, sa velikom grupom sledbenika krenuo je na Apenine da tamo sebi osnuje državu. U tome je i uspeo, ali ga je nekoliko vekova kasnije Bečko-Berlinska historiografska škola proglasila za gotskog vojvodu, mada je Tatila bio najljući protivnik naslednika gotskog poglavara Teodorika. U historiografskoj školi strahovito je smetalo svako pominjanje Srba, pa su tako Tatilu preveli u Gote. Ako se pouzdano zna da je ista škola svojevremeno srpsko pleme Đurića nazvala nekakvim Tetonima, a od drugog srpskog plemena načinila nekakve Sigambre, onda ne čudi, nažalost, uspešan pokušaj da se srpska država na tlu Apenina nazove Gotskom. Tatilo je osvojio gotovo celu današnju Italiju, stigao do Kalabrije, a zatim pokorio Napulj i zauzeo Rim, a stigao je i do Sicilije, ali su ga Vizantinci otuda oterali. Poginuo je 552. godine u sukobu sa Vizantincima ili Grcima u bitci kod Gubije.
Istoričar Milojević smatra da su Srbi survali zapadnu Rimsku imperiju i time naplatili dugove iz prethodnih vekova u kojima je Rimsko carstvo učinilo mnogo zla prema Srbima na Balkanu. Milojević ukazuje i na poslovicu koja se od tada vekovima provlačila u narodnom predanju. Glasi: Srbina nema u paklu, stoga što on još nije na zemlji naplatio sve dugove, ni za dobro, ni za zlo. Posle smrti vladara Totila, na čelo porazima prilično uzdrmanih Srba na Apeninima dostoje Teja ili Teomir Svevladović IV, sin Tatilov. Stolovo je pod Vezuvom, ali ne za dugo, jer su Grci opkolili i u boju pogubili 563. godine. Ta srpska država trajala je 42 godine. O postojanju srpskog naroda na Apeninima možda najbolje svedoči Palermo, tada ogroman grad od 300.000 duša, od kojih je skoro trećina bila Srba. U okolini Rima su mesta Manjani, Kolači, Labičani i Kolina, Salarija, Selce i druga, čiji nazivi jasno govore koje su narodnosti bili njihovi žitelji. Milojević je smatrao da su posljednji italijanski Srbi nestali između 13. i 17. veka. Naš istoričar navodi i predao Živa voda u južnoj Italiji, u kojem se u njegovo vreme još govorilo, kako se kaže, izdišućim srpskim jezikom. On podsjeća na grafa Pucića Zagorskog, koji je o ovome opširno pisao 1855. godine u listu Osservatore Dalmato. Srpska država na Apeninima tako je nestala. 2015. godine srpskim zemljama naredne 4 godine vladao je Dragomir I i Falimirov Drvanović 30. Veoma uspešno se borio sa Bugarima, posebno njihovim gospodarem Vladislavom, kojeg je definitivno porazio u velikoj bici kod Drača u današnjoj Albaniji. Dragomir je potom krenuo na Kotor, u kojem je izbila pobuna koju su postakli Grci. Srpski car je sa vojskom stigao pred Kotorske zidine, a kada se očekivao završni juriš, vlasti Kotorske otvore gradsku kapiju, izjave da prihvataju srpskog cara za svog suverena i pozovu Dragomira na večeru u njegovu čast. U pogodnom trenutku grupa kotorskih vojnika uletela u salu gde su obedovale zvanice i po kratkom postupku pobiju i cara Dragomira i celokupnu dvorsku svitu. Grci, koji su bili u pozadini ovog mučkog ubistva, uskoro napadnu na srpsku državu i pokore gotovo u celini, osim dela koji je bio na tlu današnje Bosne. No nisu likovali dugo. Dragomirov sin, 31. Drvanović po imenu Dobroslav ili Vojislav I, inače 42. srpski car po redu koji je do tada boravio u Bosni, vratio se u porobljene srpske zemlje i u snažnom naletu pobio sve grčke okupatore, ostvarujući ponovno jedinstvo države. Dobroslav ili Vojislav zabeležio je još jednu veliku pobedu nad Grcima 1042. godine, kada je kod današnjeg Bara do nogu potukao armadu od oko 70.000 vojnika koje na njega poslao vizantijski vladar Konstantin Monomah. Zanimljivo je da su u još nekim sukobima sa Grcima, Dobroslavljevim Srbima, na protivničkoj strani bili župan Raški, ban Bosanski i ban Zahumski, ali im je sudbina bila slična vizantijskoj. Srpski car ih je do nogu porazio. Dobroslav je bio oženjen ćerkom bugarskog cara Samuila, sa kojom je imao 5 sinova: Gojislava, Mihajla, Saganču, Radoslava i Predimira. Njima je podelio svoje zemlje, i to Gojislavu i Predimiru Trebinje i Grblje, Mihajlu Obliku, Papratnju i Crnicu, Saganče i Gorsku županiju, a Radoslavu daruje Luku, Podlužje i Kučevsku nahiju, koja je obuhvatala prostor od Skoplja do Velesa i od Debra do Budve. Dobroslava ili Vojislava nasledila je žena, carica Neda I, ali kako je moralo biti muške glave, delila je vlast sa sinom Vojislavom Drvanovićem 32. Carica vladala samo 2 godine. Sin je bio bolešljiv, nije je naživao, tako da je na tron srpski 1057. godine stupio Mihajlo I Drvanović 33. sin Dobroslava ili Vojislava. Vladao je 16 godina. Bugari, koji su se u to vreme digli na ustanak protiv Grka, izmole od Mihajla da dozvoli da njegov sin Bodin postane bugarski glavar pod imenom Petar. Petar, dakle raniji Bodin, uspešno se borio sa Grcima, ali je na kraju ipak postao njihov sužen. Iz ropstva ga je oslobodio stric Radoslav II Drvanović 34. koji je na tronu srpske države nasledio brata Mihajla. Možda je poslovica rani kuće da te ujede iz tog vremena. To se upravo dogodilo Radoslavu II. Oslobodio je sinovca Bodina,
dao mu Budvu i okolinu da gazduje, a ovaj mu je uzvratio zaverom zbog koje je izgubio presto. Radislav se povukao u Trebinje gdje je umro, ali ostavljajući 4 ćerke i 8 sinova, Branislava, Gradislava, Hvalimira, Stanjega, Kočopara, Kojislava, Dobroslava i Poznjenka. Bila je to vrlo brojna porodica jer je samo Radoslavljev prvi sin Branislav imao 6 muške dece. Nakon povlačenja Radoslava, tron je uzurpirao Bodin I Drvanović 35. Prvi Drvenarović 35. vladao je srpskim zemljama 11 godina. Odmah se suočio sa pobunom stričevih sinova, a sukob u kojem je najviše stradao nedužan narod okončan je pomiriteljskom ulogom barskog episkopa Petra. Pošto je kako tako obezbedio mir u kući, Bodin se okrenuo ka Raškoj županiji, koja, iako poražena, nije htjela da prizna njegovu vlast. Zato je Bodin podelio na 2 župe, od kojih je jednu dao na upravu nekom Vukanu ili Stefanu, sa sedištem ne u Raškoj kod današnje Iliđe, već u Raškoj kod Skoplje. Drugu župu dao je na upravu svom vazalu Marku. Po osvajanju Bosne za tamošnjeg vladara postavio je nekog Stevana. Bodin, koji je stolovao u Skadru, a kojeg je u stopu pratila supruga Jakvinta, ponovo se obrušio na braće od stričeva, većinu ih na prevaru pohapsio i doveko utamničio. Krenuo je na Dubrovniku, u kojoj su mu izbjegli neki od rođaka, a kada su oni izbjegli u Carigrad, Dubrovnik je kapitulirao. Bodin nije dugo uživao u trijumfu, ali je bar umro mirno. Za sobom je ostavio 4 sina, Mihajla, Đurća, Arilicu i Tomu. U srpskoj istoriji tog vremena on je bio najsilniji i najpoznatiji vladar. Podigao je mnogo crkava i manastira, darivao i brojnim privilegijama, dok je sa papom i evropskim vladarima vodio živu prepisku. Međutim, narod koji nije volao njegovu zlu ženu nije dozvolio da ga nasledi Mihajlo, kako je to bio običaj, već se uz pomoć Carigrada potrudio da na srpski presto zasedne Dobroslav II Drvanović 36. sin Branislava i unuk Radoslava. Ovaj 47. po redu srpski suveren vladao je samo 2 godine. Nije ni moglo drugačije jer je bio loš vladar prema narodu, pa su se njegovi rođaci podigli na ustanak. Na kraju ustanici nadvladaju, car Dobroslav II bude zarobljen, a njegove zemlje podale vođe pobune, veliki raški župan Vukan i Kočopar, kojem je pripadala tadašnja Zeta ili Crvena Hrvatska. Uskoro i ova dvojica zarate, a više sreće imao Vukan. Kada je Kočopar poginuo u boju kod Lijevna, narod ponovo kreće da bira srpskog cara i odluči se za Vladimira, sina Mihajlovog Drvanovića 37. Ovaj na tronu ostao 12 godina, na zadovoljstvo naroda, ali i rođaka, koje je sve pozvao da se vrate u zemlju i svakome odredio bogate imanje da gazduje. Oženio se Vukanovom ćerkom, obezbedivši zaleđenu, ali je zaboravio na po zlu poznatu Jakvintu, ženu cara Dobroslava, koji je već godinama čamio tamnici kod Vukana. Naime, kada je Vukan prosledio svrgnutog vladara Vladimiru, ovaj ga u strahu još bolje utamniči, ali Dobroslavljeva žena Jakvinta dodvori se Vladimiru, uspe da ga otruje, a supruga zamonaši u crkvi Svetog Srđa i Vlaha. Također uspela da naturi svog sina za novog srpskog cara po imenu Đurać I Drvanović 38. I ovaj vladar u 3 godine carovanja od 1114. do 1117. godine bavio se gotovo isključivo progonom rođaka mogućih aspiranata na presto. Međutim, ovi su s pomoć Grka ipak uspeli da preotmu Đurđu Skadar, da iz tamošnje tamnice izvuku rođaka Grubešu i postave ga za 39. srpskog cara iz svoje loze ili dinastije. Grubeša I vladao je 7 godina, tokom kojih je uspio da uhvati carsku udovicu Jakvintu i da je pošalje u carigradsku tamnicu. Međutim, nije računao na njenog sina Đurađa, kojeg je pobedio, ali ne i uništio. Đurađ, koji je u Rasiji okupio istomišljenike, pojavio se na srpskim granicama i u žestokom proboru kod Bara porazio Grubešinu vojsku i ubio njenog komandanta i srpskog cara. Tako se Đurađ ponovo obrio na srpskom prestolu 1124. godine. 19 godina njegove vladavine prepune su bojeva i pogibije njegovih rođaka u sukobu sa osijalnim vladarom. U tim dinastičkim borbama aktivno su učestvovali Vizantijci ili, kako ih istoričar Milojević naziva, carigradski Grci. Među rodbinom sa kojom je Đurađ ratovao izdvajao se Grdinja, očito trezven i nimalo lakom velikaš. Đurađu su presudili carigrađani koji su ga uhvatili u Glavoni, okovali i poslali u tamnicu u Konstantinopolju gde je i umro.
Prema mišljenju istoričara Miloša Milojevića, car Đurađe ili Đorđe je onaj kojeg pominju stari letopisi srpski kao cara Zagorskog i Epirskog, koji je vladao u vreme Nemanje i sa kojim je raški župan često ratovao. Đurađa je na srpskom prestolu nasledio Grlinja ili Gradinja I, Drvanović 41. Bilo je to 1143. godine. 41. car dinastije Drvanovića, 52. na prestolu srpske zemlje, Gradinja I, Drvanović 41. vladao je 11 godina. Bio je pomirljiv i svestan da je srpskoj državi neophodan razvoj. Pozvao je sve programe da se vrate i pomognu uzdizanju države. Međutim, bilo je pomalo kasno, jer je stara srpska država s promenama u vremenu izgubila oslonac, postala sklona padu, a na vidiku nije bilo novih snaga da učvrste, obnove i uzdignu. U tim naporima Gradinje je napustio svet, a na prestol došao njegov najstariji sin Radoslav III, Drvanović 42. Srpska država je bila veoma slaba, čak je car Radoslav morao da od Carigrada traži potvrdu svog carskog dostojanstva. Ta se pojava širila kao kuga i uskoro su vizantijski ili grčki carevi imali pravo da priznaju ili ne priznaju careve srpskih zemalja, Bosne, Raške, pa i same srpske carevine. Reč je o periodu koji je počeo oko 1150. godine i potrajao narednih nekoliko decenija. U tom intervalu je počelo ozbiljno raspadanje sveukupnog srpskog korpusa koji je do tada suvereno dominirao Balkanom. Na primjer, nakon Bana Stefana, vladara Bosne, počela je transformacija ovog dela srpske carevine u nezavisnu celinu pod Banom Borićem. Bila je to 1141. godina. Hrvatska je počela udaljavanje od srpskih zemalja još 1075. Te godine ubijen je srpski ban Slaviša, a papa Bilarije VII na nagovor Solinskog arhijepiskopa brže bolje ustoličio Zvonimira za kralja Hrvatskog, čak mu i krunu poslao. Splitski arhijepiskop je pripomogao da se 1102. godine u Zadru kruniše mađarski kralj Koloman, i to kao i hrvatski kralj, čim je ta srpska pokrajina praktično data Mađarima, kako kaže istoričar Milojević, kao da su iz Kitajske Mandžurije sa sobom doneli i ovim zemljama stvorili. Radoslav je bio taj koji je ponizio srpsku državu, koja se sa nivoa carske države ili carevine spustila na nivo velike županije, jer je tako od tada glasila titula srpskog vladara koji je, da nonsens bude veći, do tada pod sobom imao nekoliko počinjenih sa istovetnom titulom. Grci su to brže bolje iskoristili da počeo od Stefana Nemanje sve srpske vladare umjesto kraljevima nazivaju velikim županima. Kasnije grčki pisci su sve srpske vladare nazvali županima, mada njih 52 u svim frenačkim i drugim zapadnim spisima jasno nazvano kraljevima. Čak i vizantijski car Manilo Komnin srpske careve pa i savremenike cara Uroša nazivao kraljevima. Radoslav je bio posljednji, 53. vladar 667 godina duge srpske države. Trebalo je da bude srpski kralj ili car, ali da bi stekao još više, očuvao prestvo, prihvatio da 6,5 vekova staru krunu zameni perjenim kalpakom. Srbija se tako reći našla na kolenima, što su obilato koristili papa iz Rima i patrijarsi iz Carigrada, nastojeći da odvuku Srbe svaki u svoj tabor. Postojeći srpski patrijarsi bili su progonjeni, potucali su se od Mitrovice u Sremu do Mitrovice na današnjem Kosmetu, da bi se u nekom trenutku skracili u prestonici svojevremenog srpskog cara Svetog Vladimira u Beogradu na 4 sata severno od Ohrida. U tom kraju su boravili narednih nekoliko vekova, sve do 1775. godine, kada su ih Grci zajedno sa drugom Pečkom patrijaršijom prodali Turcima. U vrijeme kada je sudbina srpske države svedena samo na pitanje da li će progutati Grčko carstvo ili Mađarsko kraljevstvo, pojavio se Stefan Nemanja, veliki župan, koji je uspeo da obnovi dobar deo države i produži postojanje ove tvorevine srpskog naroda. Nečasnim postupkom kralja Radoslava III. Drvenarovića 42. kada umjesto kraljevske prihvatio znatno nižu titulu velikog župana, završen je 6,5 vekova kontinuitet srpskih dinastija Vsevolatović i Drvenarović ili Drvenić. Na scenu je stupala treća velika srpska dinastija Nemanjić.